Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa daiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Musyralana ni'lamuna zalal ana wa falhana wa daru'an jasadahu wa bishru'an hamana. Musyralana ni'lamuna zalal ana wa falhana ya nafti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Qamarun sidna nabi qamarun. والجميع
Allah
الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيدا يا ممجد يا إمام القبلتين أو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا